кесип да керек. Караңыз да тақсырлар. Мейлі денсаулықты, мейлі инженер, мейлі да қандай ғана кесіп болып осыншы. Бұлардың бардығы фарзы кифая. Бұл илім қандай екен? Фарзы кифая дейді. Мына жақтан қара бір беші электричество бойынша оқыған болса, альхамдулилля жетішті. Беші тигүүчү болса, жетішті. Беші болса сантехника бойынша билеу, жетішті. Беші мынау денсаулықты қарағанға жетеу, жетішті. Фарзы кифаяда барыбыз врач болған зарури емес та. Барыбыз сантехник болған зарыл. Барыбыз инженер болған зарыл емес та болчу. Бирок бирөөбүз да инженер емес, бирөөбүз да врач емес, барыбыз күнөөкөр болобуз да. Түшүндүңүздөрбү? Фарзы кифая ушундай. Жаназа намаз мисалы фарзы кифая да. Бул кандай фарзы кифая деген? Эгерде бирөө да жаназа окубай койду, ошол айылдын бардыгы күнөөкөр болот. Эгерде бир 2-3 окуп койсо, айылдын бардыгынын мойнунан сакыт болот, мындайча түшөт болду. Жоопкерчилик кетет деген сөз. 5 врач болду, мисалы ошол жерде азганча отурабыз биз, 200-300. 5 врач бизге жетишти. Мисалы 5 инженер жетишти. Тамак жасай турган, башкалар турган бирок. Ар эмеде кесипти. Демек, мындайда тургандар ислам дининин көз карашын угуп алыңыз. Жөндөн жаман көрө бербеңиз. Ислам дининин көз карашында мына бизде кесиптик илимдерди четке какпайт, тескерисинче муктажбыз буга. Бул керек деп айтабыз. Бирок Алланын илиминен биринчи койбойбуз буну биз. Ушул жерде жакшы түшүнүп алыңыз. Биринчи Алла Тааланын илими, дин илими. Бул ал фарзы айын деп коет. Ар бирге жараткан Алланы сен таныгын. Сага ким өмүр берип атат, таныгын. Сени атанын белинен чыккан бир тамчы суудан жакшынакай көздү ким берген? Таныгын, биринчи ушуну таныгын сен. Жүрөгүңдү ким соктуруп атат? Сен биринчи таныгын, өпкө боор бөйрөктү ким жараткан? Рызкыны ким берип атат? Ааламдын кожоюну ким? Биринчи сен ушуну таныгын сен. Демек бул биринчи илим, маарифатулла, Алланы тануу илими да. Bundan aldın hiç bir başka ilimde aldığa koyuyoruz. O şu после этого da atağız da bundan keyin davay. Şunun için inşallah her bir bu farz-ı ayn. Atağa dağı, balağa dağı. Apasına dağı, kızına dağı. O 80-90'ga çıkan aksakal enege dağı bu farz. Oşonda ile bundan elhamdülillah 7'ge çıkan yaş balağa dağı farz da bulç. Bardık baylarga, bardık vraçlarga, bardık kembagaldarga, bardığına yaşlılarga, karılarga farz. Şunun için bu ilim. Atak mınasın demeye oluyorsunuz. Siz hazır maşallah Uluttuk Üniversitede okup yapıpsınız. Öte жақсы okuş gerek. Her bir kesipte mayın çıkarıp, Kuda kalasın inşallah elge paydağınız diyet. İhlas boluş gerek buyursa.